Puput sampun berjalan tresnan beli, ulung digelutan adi inane mangkin beli kalmukti yang janjine pidan nitain ucapan dumogi sweca idengemi cahaya. Puput sampun berjalan tresnantinya, ulung digalutan bali marine tresnain saurip tiange sampunang bali ngelempasin janji sayangin tiang saurip tiange. Dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinane mangkin ragam majangkapan menjanji setia tanpa mapalasan diaston tanah langit atap beli kal satya ken adi mogi swita yang pramah kami setaka sida barang-barang diwakasan. Berjalan tresnantinya, ulung digalutan bali marine tresnain saurip tiange sampunang bali ngelempasin janji sayangin tiang saurip tiange. Dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinane mangkin ragam majangkapan menjanji setia tanpa mapalasan Dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri
sejati sangat tresnain tiang. Nanging rikala tresnan tiange membunga-bunga di hatine, ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna. Nadi jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan. Jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang undo tresnan beli nejani sapi sayang beli kerasetan si beadi ngampuran dewek beli nyakitin adi. Dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan. Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang undo tresnan beli nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si beadi ngampuran dewek beli nyakitin adi. Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang tresnan beli nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si beadi campuran dewek beli nyakitin adi. Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng elasing taenku
maneh di restoran. Hidup sing ada beban, sing tawange kidat nih bemepudutan. Ulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang togo sokang pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang togo sokang pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
melahang malu melajah bangsa kentawang pedang lemah pang tusing elah pang tusing campah pang tusing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petare nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekale ning sekale melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petare nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekale ning sekale melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga
negak di pengulung setre ngundang sekale skala melahan mantra pelikat penjarang singkan di pesubodogan. Singkal selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet nekera sayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang
kasih move on ngangsa pangragan adi Gaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Wah, kalau nggak ada ada di lemah nih, Abul. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan kering merana corona mesliweran moyong gen cuma putus rantai penyebaran jani dilema kesehatan lan bulanan moyong gen cuma makan kesengi dan makan nanging yen pesu corona dadi ancaman ne paling takutin bulanan tetep mejalan Gaston uya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke ngidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejam makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luput gen kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak lukoh pangkyang ngaur kewajiban tiang nyerah ya tempat kita jaminan Gaston kuya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke ngidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang
Wapang tiang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tanpa kita jaminan. Gimana tadi utang? Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak ini urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak ini urusan Bang. Aduh manis kenyam nih, ala bagus muane. Tau mekejang modal beli nih. Anggun mancingin anak elo. Aneh balok buka tiang, konen nawang tresna. Buka kena hipnotis, dewek tiang dipidan. Stata lekat tiang kembali. Ulung sayang tiang digalutan bali. Ganti tiang nyerahan paukudan. Lacak tiang disumani menyantong. Mada ketara status melineh. Allah takkan kisahkan kurana timpa pidan anggun tunangan. Nyesel tiang nyesel sing bungan tiang jadi kuranan kedua. Buka kena hipnotis, dewek tiang dipidan. Stata lekat tiang kembali. Ulung sayang tiang digalutan bali. Ganti tiang nyerahan paukudan.
cotek sambungin layu mekejang kotek tutur ngelantur nuturang empukan milu nuturang suargan jag paling tahu netiang buka mebalik wayang nenuturang cupa ke suarga satwa-satwara ada konten karuan saja sebatas order apang enyak ada kanda pengenah ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem rai yen ento terus budang badingan ane sekan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusing tutur ngelantur hidup mati depang widine ngatur satwa-satwara ada konten karuan saja sebatas order apang enyak ada kanda pengenah ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem rai yen ento terus budang badingan ane sekan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusing Jek peragat itu mang suarga kerjakan manis yang ada hidup mati depang widine ngatur
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi cayang. Misan tiange cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebaik sekale ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiange cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebaik sekale ni skala rua binede jero
apa tagih kal belian. Ulian susuk, uling arsop lan restoran. Lu ke salon, beli macaki bererongan. Apa tagih asal bisa gen orang. Nanging jangi gerik ulian keadaan. Jiwa dagang meronta pesu dadakan. Mobil nepidan sai-sainya bewisatawan. Jani meririk di jalan ngabedagangan. Ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu. Desebet lu nak mekejang padu. Pidan nyetil magai di kantoran. Jani dekil uyak meapian. Deme seselan dua pangidang bertahan. Dumadak je ekonomi ne buin normal. Lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan. Jiwa dagang meronta pesu dadakan. Mobil nepidan sai-sainya bewisatawan. Jani meririk di jalan ngabedagangan. Ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu. Desebet lu nak mekejang padu. Pidan nyetil magai di kantoran. Jani dekil uyak meapian. Deme seselan dua pangidang bertahan. Dumadak je ekonomi ne buin normal. Lan ke salon pulang buin perawatan. Ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu. Desebet lu nak mekejang padu. Pidan nyetil magai di kantoran. Jani dekil uyak meapian. Deme seselan dua pangidang bertahan. Dumadak je ekonomi ne buin normal. Lan ke salon pulang buin perawatan.
sen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kama palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli kadia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kama palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli kadia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu maksa yang iba beli kau kena bayar
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebaik sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebaik sekala ni skala ruwe
pipi sing ngelah bas nekal jakan masih telah sebengi cara bebodoh kalah kenang kebang berjalan ngetewang pengeng meuleh-ulehan pepesan Juma mekuli kapa-kapa nglasim penan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa sing ngidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semengan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai pesan Juma mekuli kapa-kapa nglasim penan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa sing ngidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semengan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai
telah tunangan dadi karyawan megawe ditu di restoran bisik kemasakan nanging lowongan dua ngalih untuk di depan kangwang malu dadi waitress sangon batu loncatan cari kesempatan banjir orderan tukang masak masih kewalahan bose kelabakan terima pesanan nanging tukang masak ni kuangan iseng ilo itu menawarkan bantuan sing medaya bose koni demen gadi sung ilo man posisi ulian masakan ilo ane jan sing jani kone demen ilo ni jegek ule waitress tadang aku jalan masakan ni saja jalan pelanggan ni liu makan ni meimbo kuliah ni lo dadang aku ilo ni jegek ule waitress dadang aku jalan masakan ni saja jalan pelanggan mekenyam bosnya mekenyam kadongi masih mekenyam jani ilo milu masih demen megai sesuai basic pendidikane uling pidan mula ngantos-ngantosan uling waitress apang ilo dadang aku kesempatan banjir orderan tukang masak masih kewalahan bose kelabakan terima pesanan nanging tukang masak ni kuangan iseng ilo itu menawarkan bantuan sing medaya bose koning demen gadi sung ilo man posisi ulian masakan ilo ane jan sing jani kone demen ilo ni jegek ule waitress dadang aku jalan masakan ni saja jalan pelanggan ni liu makan ni meimbo kuliah ni lo dadang aku ilo ni jegek ule waitress dadang aku jalan masakan ni saja jalan pelanggan mekenyam bosnya mekenyam kadongi masih mekenyam ilo ni jegek ule waitress dadang aku jalan masakan ni saja jalan pelanggan ni liu makan ni meimbo kuliah ni lo dadang aku ilo ni jegek ule waitress dadang aku jalan masakan ni saja jalan pelanggan mekenyam bosnya mekenyam kadongi masih mekenyam jani ilo milu masih demen megai sesuai basic pendidikane uling pidan mula
sang uling wetris apang ilo dadyangeku uling wetris apang ilo dadyangeku. Tente yang kena jak beli Liman tiang masalaman Sing tau ngejar hulian gerogi Mas bagus kenyamani manis Ngainang lempuyangan Indah yang tiang raikan beli Penadiannya yang sang rejuna Uling seledetan peninggalannya Kandungan dulang tangka tiangnya Temenan ngerasa yang Ulian namanya ngari boyang Apa kini madan kasamaran Hati ini tak terliang cara mereka bermelayang Jatuh cinta tiang jatuh cinta Dewek beli dot kegelahan Jatuh cinta takkan jatuh cinta Tresnan kange sing hidangan kobang Bingung tiang anehang Kengken cara ning orang Takut jana luh lenan Sing sanggup rasa enak len ngelahang Indah yang tiang raikan beli Penadiannya yang sang rejuna Uling seledetan peninggalannya Kandungan dulang tangka tiangnya Temenan ngerasa yang Ulian namanya ngari boyang Apa kini madan kasamaran Hati ini tak terliang cara mereka bermelayang Jatuh cinta tiang jatuh cinta Dewek beli dot kegelahan Jatuh cinta takkan jatuh cinta Tresnan kange
Bojo ya. Rumah tenang nih. Jodohana. Bapak sing cocok, sing selevel. Putusin. Yen toleh bali ulit di peninggalan adi, serasa adene engke bang adi. Tatkala beli nakonang, tanpa sadar adi ngeling, sahasa ngelot dewek beli. Bawak satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus sing harus gelahang, Jaston sakit beli rasayang, dicoba lakar ngang sabang. Raman adi ngalih mantu mapan, nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan, nanging beli tu sing tamatan. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi jajah yen tuun gengsi. Majalan adi runguang raman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan. Satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus sing harus gelahang, Jaston sakit beli rasayang, dicoba lakar ngang sabang. Raman adi ngalih mantu mapan, nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan, nanging beli tu sing tamatan. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, raman adi jajah yen tuun gengsi. Majalan adi runguang raman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan.
makan tanaman sing tua sing bajang makajang nangking ngalih eduman yening makanya ngain anak lomba perang merasa GN penyidian ngai tiang uyan takut salib di tengkolan sing kuat sing tahan ngelah tunangan dadi rebutan LGBT lenggan temuin tajer samping amah gedang lelipin yang amah endren beli tiang ning ngelahang sing dadi nak we makin LGBT lenggan dibuin tanggo ngalih omang-omang goreng pendas seceko mada beli sayang beli tuh sing selingkuh. Yening makanya ngain anak lomba perang merasa GN penyidian ngai tiang uyan takut salib di tengkolan sing kuat sing tahan ngelah tunangan dadi rebutan LGBT lenggan temuin tajer samping amah gedang lelipin yang amah endren beli tiang ning ngelahang sing dadi nak we makin LGBT lenggan dibuin tanggo ngalih omang-omang goreng pendas seceko mada beli sayang beli tuh sing selingkuh. LGBT lenggan temuin tajer samping amah gedang lelipin yang amah endren beli tiang ning ngelahang sing dadi nak we makin LGBT lenggan dibuin tanggo ngalih omang-omang goreng pendas seceko mada beli sayang beli tuh sing selingkuh. Jalan hidup mula tu sing keneban bisa bertenan bisa masih berduran kedek metimpal ngeling liang metimpal sebet mekejang pasti tain bakat rasa yang liang sing tadi uber sebat sing hidang lidit
Mekejang misi seenu hidup di bumi, kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung, suut sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti nunas icering yang widi, sabar ngarepin gegodan pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani, pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebat sing ngidang lidik, mekejang misi seenu hidup di bumi, kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung, suut sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti nunas icering yang widi, sabar ngarepin gegodan pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani, pasti lungan teken jani. Elo negat jadi samping beli suwut, elo ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener dejenguku munyi di samping nengai pisuna neng ranayan raga mau
kejang anake demam nole hidup raga bahagia sing karwan anake mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama tiduri nusukin kamu mai apa otene sing bener kepadi lu mengkep-mengkepan tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kal ma belanja ke pekan lo kal adahin beli diastun beli kenyalan beli nakuani bepasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang dong do masalah nih lo nah terus terang lo jadi bererainan ini bekal singelah nah ada bungkung besi beli tunian ketemu aja ibu tuh beli nak ngadap bungkung lo pengpayu aja lo merainan panah melali sebenarnya beli sing jedot ngorang aja lo nah lo pengawan kan langsung lo curiga aja mekejang anake demam nole hidup raga bahagia sing karwan anake mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama tiduri nusukin kamu mai apa otene sing bener kepadi lu mengkep-mengkepan tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kal ma belanja ke pekan lo kal adahin beli diastun beli kenyalan beli nakuani bepasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang
Nuturang seperti beliwat ngelat tunangan bareng satu kampung, ngalegai ke kota hidup di rantauan, ngoyong bareng di kos-kosan, kang wang malui renu kuangan. Mejani tingkahe melenan, ayas adine kerasa lebihan. Adis tak mamade, papas telat mulai, apa bede-bede ngamun, dikengkene adi nage mapalasan. Kepoken beri adi BBM-an, ngajak atasannya ngorang sayang-sayang, foto jaro-jaro marah konin, lo balik memane lantas lo mengerti. Adi menipi rasa yang jani, sing percaya teken tulukin di benin, buka dagang kasur ide-ide ngapa pembuk putih anak lenemu boe. Ni jani mulai tiang pendidi, reramana konang muda ilo sing larang, iya sibuk iya lembut me, gagain menumpuk ketut yang jauh ten, gahin me metumpuk ketut yang nyekenin. Sayang-sayang, potong jaro-jaro marah konin, lo balik memane lantas lo mengerti. Adi menipi rasa yang jani, sing percaya teken tulukin di benin, buka dagang kasur ide-ide ngapa pembuk putih anak lenemu boe. Ni jani mulai tiang pendidi, reramana konang muda ilo sing larang, iya sibuk iya lembut me, gagain menumpuk ketut yang jauh ten, gahin me metumpuk ketut